dia a tots, som en Mario Pérez i la Núria Rius i estem aquí per explicar-vos les notícies d'última hora sobre el Covid-19. Alguns dels efectes que ha causat el coronavirus durant aquests dies tenen a veure amb els animals, com és aquest cas. Durant el confinament sembla que els humans hagin estat desapareguts. És per això que alguns animals han aprofitat que els seus hàbitats naturals estan a prop de zones urbanes per colar-se a les ciutats i explorar nous territoris. Algunos de estos animales son pumas, patos, cabras... Pero no solo estos animales están evadiendo las ciudades, sino que los roedores también han decidido salir de las cloacas. Todos sabemos que las ratas pueden llevar algunas enfermedades. Es por eso que el catedrático de zoología dijo que las ratas ya vivían aquí, por lo cual no es previsible que aumenten las epidemias y si acaso las enfermedades disminuirían al haber menos basura y contaminación. About the pollution, some cities have detected more improvements with the pollution and the trash. For example, in Barcelona, the pollution has come down at 64%. Apart from the cities, the water is cleaner. An example of clean water are the waterways of Venice. The birds are changing their way to sing. But why? Because now there isn't any noise and this is a benefit for all the birds. In a neighborhood of Barcelona, the neighbors dedicate their time to see birds or listen their singing. Apart that the birds are changing their way to sing, they also are closer from the cities. For example, here we have this picture about a little crow. Then we have a partridge and the last pictures are about the people who love watching birds. That's all for me. Now I give the turn to my workmate Mario. Thank you, Nuria, and good morning. Due to the spread of coronavirus, new reusable medical masks have developed that have a tissue of nanoparticles. Els primers de desenvolupar-les van ser el grup de nanotecnologia a l'empresa de Hanson, al sud de la Xina. Estan fetes amb nanopartícules de plata que permeten absorbir l'aigua i l'aire humit de la persona que la fa servir. La nanoplata també allibera ions que són capaços de matar virus i bacteris. En España, la pionera ha sido la empresa valenciana Bioinicia, que en abril empezaron a fabricar rollos de nanofibras para filtros y mascarillas de uso médico. Hemos calculado que se puede fabricar entre 7 y 9 millones a la semana. Cumplirán con las certificaciones FFP1, de cada 100 virus pueden pasar 20, FFP2, de cada 100 virus pueden pasar 2 y FFP3, de cada 100 virus podría colarse 1. This production is in a clean room designed to obtain low levels of contamination and with a certificate from the Spanish Drug Agency, so that the Spanish manufacturers can produce them and supply in all country. Its price will be about 5.5 euros each. La función fundamental de este avance tecnológico es generar una barrera mecánica que impida la penetración de partículas nocivas y proteja la salud de los ciudadanos. Las nanofibras es eficaz contra virus, bacterias, pol·lució, emissió de vehicles i pols. It is sure that we'll be wearing masks for a long time. Bé, doncs això ha sigut tot per avui. Els esperem en la propera edició. Que tinguin un bon dia i gràcies per la seva atenció.